ubu sinababwiye ikibazo nagize gikomeye cyo kubengwa n'abakobwa 24 nabenzwe n'abakobwa 24 ndakomereka ndapfa ndashira ubu mundeba umutima wanje ni inkovu gusa. uko biri kose abandi bahungu bose bashakaga ico gihe ntabwo bandushaga ubwiza, nanje tafaranga nari mfite, ariko bene izi z'abasore nari nzifite. Ariko mureke babwire, wowe ushaka kuba utabyumva, ariko muri iri teraniro wasanga hari umuntu warayabenzwe benshi, benshi, ariko kubengwa kwawe harimo ineza y'Imana. Ikintu cya mbere cyangoye nuko umutereta mu gifaransa. Nimba ari ikintu kigoye ku isi nugutereta mu rurimi rutari urwanyu. Kandi mu bahungu bageragezaga igifaransa narindi mu bahungu bagerageza, ariko icyo gutereta kigira uburyo bwayo. Cyarangoye ngashakisha umutoma nkawura, ngashaka ijambo, ngashaka pi. Ariko gari cyo ntababwiye nanje nabenze batatu, bambenze ari 24, nanje nabenze batatu. None kurabona ari je wari kugaherwamo. Bose ni 27. Abantu naterese ni 27, umugore mfite ni wa 28. Dore urukundo rwatumye mfira, ijabyaja bihamba mumva, masarazuka wamuze naze, nagaruka zamushimira. Dusubira. Habaye umunsi tuzumva w'Imana, harabagira n'ijuru ryose. Yesu azaza mu bwiza bwe bwose, azimiro n'uwo mwami waje. Dore urukundo rwatumye apfira we, azaza bihamba mumva, masarasuka bamuze naze, nagaruka zamushimira. Hallelujah! Bwana sifiwe. Kindi gitero kiravuga gute? Habaye umunsi aruhukira mu mva, haridwa n'abamarayika be, niko izabonera umukiza, twirebe mwese mu bwiringiro. Dore urukundo rwatumye apfira, ibyaha byaca masarasuka Wamuze naze, nagaruka zamushimira. Mana data watwese uri mu ijuru, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ka ndagushimiye ko mpagaze imbere y'ubwoko bwawe, si uko nkwiye, ahubwo ubuntu bwawe nibwo bumpagije. Ndagushimiye cyane ko ugiye kongera gukomeza kuvugana n'imitima yacu n'ubuzima bwacu. Uhabwe icyubahiro data, ntunyemerere kuvuga ibyo udashaka ko mvuga, ntunyemerere gutekereza ibyo udashaka ko ntekereza, kandi ntunyemerere kureba ibyo udashaka ko ndeba. Umfate wese, ibitekerezo n'umubiri, ubwenge n'ururimi, amaso n'imyumvire, byose ndabikugomororeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Duhe Imana amashyi menshi cyane kuko ndabikwiye. Ndagira ngo twe kuva muri uyu mwanya, ndagira ngo nkomerezaho apotre yarageze.
dukomereze muri uwo mwuka. Ariko sinokomeza ntavuze amagambo nk'abiri. Ijambo rya mbere nuko nitwa Shinga Fidele. Nitwa Shinga Fidele. Navukiye mu Minembwe ku Kiziba ku itariki ya mbere y'ukwa 11 1977. Ndi umunyaminembwe, ndi umugabo wubatse, nubakanye n'umukobwa w'abasinga witwa Nyamutima Alice. Ndi umukwe wa Pasiteri Shendrake Rusukira, sogokuru ni Zakayo Kanjogo. Ariko data ni Muhoza Faraswa ari Nyamata. Mama ni Raudia n'umukobwa w'abahondogo. Ndi umugabo ufite abana 3 b'abakobwa. Mukuru yitwa Success, uwa kabiri yitwa Successful, uwa gatatu yitwa Successor. Ndi umupastori, niyo mirimo nkora. Nkaba umupastori mu ishamyi ry'abamisiyoneri. Ndi umupastori w'umumisiyoneri. Maze iminsi ndatarama, abamisiyoneri ntibaza batarama cyane. Baza bakora ibindi bikorwa byinshi, ariko gutarama bene uko nguko sica. Shimye Imana, iryo niryo jambo rya kabiri. Shimye Imana ko mwaduhaye ikaze. Abungeri b'iri torero, Imana ibahe umugisha, mwagize neza. Mbashimiye cyane icyizere mwatugiriye kugira ngo duhagarare hano. Nongeye kunezezwa no gutaramana na Apotre Jacques. Twarataramanye mu Rwanda ku musozi Kimisange. Aho hantu tuhagirira umugisha n'imbaraga z'Imana. Uyu munsi kwa nongeye kumubona, Imana ihabwa icyubahiro. Ndetse ari kumwe na madame. Shimye Imana ku bandi bagaragu b'Imana bavuye muri Kenya, barimo uriya mugabo Rwiyereka ndetse na muvyeyi Mfurakazi. Imana ibahe umugisha. Tuvuge cyane ngo amen. Ngiye gukora ibintu bitatu. Ngiye kwigisha kuvuga ijambo ry'Imana. Hanyuma ikindi, umwuka w'Imana yanyemeje kugira icyo ntanga uyu munsi wa none. Kunda gutanga, byahinduye ubuzima bwanje. Nari umukene ariko gutanga birampindura. Abantu nibatiga icyo kintu tuzoba abanyamwuka ariko dukene ibifatika. Iryo jambo rirakome. Tuvuge cyane ngo amen. Kandi abanyabwenge iyo bumvishe iryo jambo ukwiriye kwa muvuga haleluya cyane. Bibiliya iravuga ngo gutanga bihesha umugisha kuruta kugira gute guhabwa. Maze gusoma iryo jambo ndavuga ngo ariko nukumeze uko ibintu bizohinduka. Ndabibabwira uko byari bimeze. Munyemerere tuvuge cyane ngo amen. Niga icyo cyanditswe, niga kugishira mu bikorwa, gihindura ubuzima bwanjye. Hari ikintu kimwe gikomeye cyane. Turuzi umunezero dufite. Simba subiza inyuma. Njewe sinza ntarama uko Jacques atarama. Sinotarama uko Rwiyereka atarama. Cyangwa uko Mfurakazi atarama. Njewe nza mbwira abantu amahame ari mu ijambo ry'Imana. Turuzi uko uyu munezero mubona ugize gutya. Uko wotaha ukaburara kandi ukabwirirwa kandi wanezerewe bingana gutya. Ariko hari ibindi bizana amafaranga. Mbwiriwe mwicaranye ngo amafaranga. Ukumba kuye mu mwuka. Uyu ni umwuka mwiza. Do Imana icyubahiro. Hallelujah! Hari abantu bavuga ngo iyo abantu bavuze amafaranga bakagira ngo none n'ubutumwa ngo bw'ubuyobi. Ariko ubutumwa bwuzuye bugizwe n'ibice bibiri. Igice cy'umwuka n'igice cy'ibifatika. Byombi birajana. Yesu yakijije abantu mu mwuka, abagaburira, abamara n'inzara, abagirira neza. Ibintu byombi bigomba kugendana. Aba bantu bari hano bavuye muri Kenya no mu Rwanda, yemwe nta mafaranga batanze. Ko muragira ngo nuko buzuye umwuka cyane ngo
babazanye mu modoka cyangwa mu ndege badafite ifaranga, ngo kubera ko buzuye umwuka. Aho maze iminsi nigisha mu ishuri rya teoloji, nari ndimo mbabwira ngo abantu baza bagira ngo kuba mu mwuka cyane nibyo bikemura ibibazo byose. Hari ibibazo bimwe bidakemurwa n'umwuka, kandi mvuze gutyo simfobeje umwuka, ahubwo ndamuzamuye cyane kuko arashaka ko twiga n'ibyo bintu. Munyemerera tuvuga cyane ngo amena. Mu Rwanda tugira abantu bakunda kuvuga ngo ri. Si bibi ni byiza, ariko inza nibaza igituma batazavuga ngo ro. Umuntu ashobora kuvuga ngo ri, ariko ibindi bintu bikamukubita hasi. Nje byankubise hasi igihe kirekire cyane. Munyemerere tuvuge ngo amena. Ufite ikaramu n'ikaratasi yandike. Ndatandukanaho gatoya na frere Jacques, kandi nanje na Aburahamu. Aburahamu yari umukire, Aburahamu yari umutunzi. Imigisha yose iyo mu buryo bw'umwuka niyo mu buryo bw'umubiri Aburahamu yari ayifite, n'urubyaro n'ibindi, kubera amahame y'Imana. Ngiye kuvuga amahame akuza umuntu mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Munyemerere tuvuge cyane ngo amen. Nyuma yo kuba umwana wa Aburahamu hari icyo dukeneye, nitutagikora ntibizuzura. Ariko mbere yuko mbivuga, nanezerewe, ngiye gukora umurimo wo gutanga. Nimara gutanga mbone kubwiriza, kuko ibi ngubi nkunda kubibanza kugira ngo ntaza kubyibagirwa. Uyu mubyeyi witwa Mfurakazi yaranejeje mu Rwanda ubushize. Mfuraka ntabwo tuziranye, maze kukumenya mu ivugabutumwa kukubona gutya ntituranavugana n'umunsi n'umwe, ariko ndashigikira umuhamagaro wawe. Umwaka ndavuga ibintu bitatu kuri Mfurakazi. Umwaka utaha w'ibihumbi 2024 nzo kwishurira itike yaho uzoja hose mu ivugabutumwa. Icyo ni kimwe. Itike zozi kujana mu ivugabutumwa yuriya mwaka utaha, ndashaka umugisha w'Imana. Simpambikora ngo Mfurakazi ntabwo yobona itike yo kuja hano, simpamufasha ko ndagira ngo nihuze n'amavuta afite, kandi ndashaka umugisha w'Imana. Icyo umuntu abiba nicyo asarura. Munyemerere duhimana icyubahiro. Haleluya. Nishuriye umuntu itike imujana i Bukavu, turi Butare. Itike y'i Bukavu imuvana i Butare. Bukeye banyishurira indege injana muri Nigeria. Tuvuge ngo amen. Mwitegure turaririmba pa. Nanje ngunda kuririmba. Icya kabiri nzakora kuri Mfurakazi, uzonyura mu Rwanda utashe, turavugana na apotre. Tuzonyure mu Rwanda, ufite umwanya unyure mu rugo, utawufite tureba aho duhurira, kugurira ihuzu nziza ikubereye maze uyitaha. Hanyuma icya gatatu kuri Mfurakazi, mu kwezi kwa12 nimba uzoba uri mu rugo muri Kenya, nzogera iwawe nicare mu nzu yawe. Ibyo ni bya Mfurakazi. Kuri apotre bambwiye ngo uri mu Rwanda, nta makuru yawe nari mfite muri iyi minsi. Tuzojana ahantu bita kwa Juma, wambara ikoti. Niuzugurira sa apotre kubera ko yatunejeje, Imana yamukoresheje, ndashaka umugisha w'Imana uva kuri apotre. Nzomugurira ikositimu uzoze tugende, kandi n'umubyeyi nawe tiwo kwambaraga wenyine, n'umubyeyi muzozana. Hanyuma mwebwe nibyo ngibyo. Hanyuma kene umugisha w'Imana uva kuri
rwiyereka umukozi w'Imana, kandi tuzohura nawe mu kwa 12 uzongera mu Rwanda nguheze itike ikujana muri Kenya. Hanyuma icya kabiri nzobonana nawe mu kwa 12 i Nairobi muri Kenya. Munyembere tuvuge cyane ngo amen. Uwo murimo wa mbere ndawurangije, hasigaye ibintu bibiri. Yesu ashimwe cyane. Ukuko murabona mwavuye mu mwuka. Bimana cyubahiro. Tuvuge cyane ngo amen. Nagira rero ngo dusome ijambo ry'Imana. Ndabwiriza, nyuma yo kubwiriza ndaririmba no gusenga ndabashoshe. Dusome ijambo ry'Imana riri mu Efeso igice cya 2 murongo wa mbere tugeze nko ku wa 4. Tugeze ku murongo wa 10. Tugeze ku murongo wa 10. Wa musomyi wacu mwiza adusomere urwandiko Paulo yandikiye ab'Efeso igice cya 2 umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 10. Turiruka cyane. Mwene data nasome. Uyu mugabo bavuze ngo yavuye mu Rwanda. Mani mumugisha. Ab'Efeso igice cya 2 umurongo wa mbere tugeze ku wa 10. Twihute. Reka dusome mu izina rya Yesu. Yego. Bibiliya iratubwiye ngo namwe yarabazuye mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu. Mwebwe abari bapfuye muzira ibicumuro n'ibyaha byanyu. Ibyo twagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'iyi si. Dukurikiza imigenzo y'iyi si. Mugakurikiza umwami utegeka ikirere. Yego. Ari we mwuka ukorera mu batumvira. Kandi natwe twese twahoze muri bo dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza. Yego. Tugakora ibyo kamere n'imitima yacu byishakira. Kandi ku bwa kavukire yacu, yego, twari abo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. 4. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi, haleluya, yaduhinduranye bazima na Kristo. Kubw'urukundo rwinshi yadukunze, yego, ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu. Ubuntu nibwo bwabakijije. Yego. 6. Nuko ituzurana nawe, itwicaranya nawe mu buryo bw'umwuka, mw'isi y'umwuka, turi muri Kristo Yesu, kugira ngo mu bihe bizaza, yego, izerekana ubutunzi bw'ubuntu bwayo buhebuje byose. Haleluya. Itugirira neza muri Kristo Yesu. 8. Mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Ntibyavuye kuri mwe, yego, ahubwo ni impano y'Imana. Haleluya. Ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira. 10. Kuko turaba yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyo Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Amen. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Bambwira ko nzigisha muri iri joro. Bambwiye ko dufite insanganyamatsiko ivuga gushima Imana. Hanyuma ndagira ngo nganire ku nsanganyamatsiko ivuga ngo imbaraga z'amashimwe. Munyemerere tuvuge ngo amen. Imbaraga z'amashimwe, cyangwa se akamaro ko gushima Imana. Ndagira ngo iri ni ijambo rinini cyane kandi ryagutse, umuntu atapfa kubonera umwanya uhagije kugira ngo arivuge arirangize. Ntiryanarangira kuko n'ubuzima. Gushima ni indangagaciro y'Imana, ni indangagaciro y'Abakristo Imana ibashakaho. Yesu ashimwe cyane. Ubuzima bw'umukristo bukwiriye kurangwa no gushima. Gushima ni ikintu cyiza cyane, uretse n'Imana n'abantu bakunda gushima no gushimwa. Umuntu iyo yakugiriye neza
turabizi cyane iwacu hano turi kumwe n'abantu bakuru ariko nabo twita bato barabizi ko ariko biri. Iyo umuntu akugabiye uza umushimira ugakura ubwatsi ukazana mu itura, uko ni ugushima, ni uguha agaciro icyo wakorewe. Gushima bihesha umugisha. Gushima ni urufunguzo rufungura umuryango w'icyumba cyuzuyemo imigisha. Yesu nahabwe icyubahiro. Ariko iri ni ibanga ryisha abantu benshi. Kudashima bimara ubusabane, kudashima byica ubushuti, kudashima n'umugayo, kudashima n'ukwikunda. Gushima ni ugukunda abantu ugakunda n'abakugiriye neza bose. Munyamerere tuvuge cyane ngo amen. Nza ndangara umwana mutoya, abana mu rugo, abantu benshi turabizi dufite abana cyangwa se n'abana babana n'abandi abataragira abana. Umubyeyi akazana akantu gatoya nka shokola, umuneke, ugahereza umwana, ugahereza n'uwundi. Ariko umwe muri bo wamusaba agasubiza inyuma, agacuma ibitugu, akanga kuguha kucyo umuhaye kandi atari afite ubushobozi bwo kukibonera. Uwo ni umwuka wo kudashima. Gushima ni itegeko abakristo dutegekwa. Yesu nahabwe icyubahiro. Ese kuki dushima? Turebere hamwe impamvu zituma dushima. Bari kwandika tugiye kureba impamvu runaka zituma dushima. Impamvu ya mbere ituma abakristo dushima, turashimira Imana kubw'ibyo yadukoreye. Gushima Imana ibyo yadukoreye. Imana yadukoreye ibintu umwana w'umuntu atari gukora. Imana yakoze ibintu inshuti zitari gukora. Imana yakoze ibintu ababyeyi batari gukora. Abanyumva nibavuge cyane ngo amena. Imana ikora ibintu nta muntu n'umwe wari kubikora. Icya mbere mu byo yadukoreye bidutera gushima n'agakiza yaduhaye. Yaduhaye Yesu. Tumuhe icyubahiro umwami w'abami. Yaduhaye Yesu. Yaduhaye Yesu. Ndashaka kumvira ngapa. Nta kindi tuzigera tubona gishobora guhwana n'agakiza. Nta kindi tuzigera tubona gifite umumaro n'umunezero nk'agakiza. Nta kindi tuzigera tubona mu buzima bwacu kingana n'igitambo cy'umwami wacu Yesu Kristo. Bibiliya mu isezerano rya kera abantu bari baragowe. Naratangaye cyane. Nasomye isezerano rya kera numva ndarize mbura icyo nkora. Abantu birukaga ku numa, bakiruka ku nyamaswa, bakiruka ku bintu by'ibitambo. Batambaga ibitambo uko bakoze icyaha bagatamba igitambo. Uko umuntu akoze icyaha akiruka ashaka igitambo kugira ngo atambirire ibyaha byiwe. Umva icyitonderwa. Ibyo byaha byose bakoraga, ibyo bitambo batambaga, nta na kimwe cyashoboye gukuraho ibyaha by'abari mu isi. Bibiliya ivuga ngo byaratwikirwaga, ariko umwami Yesu abonetse, Bibiliya ivuga ngo yabaye igitambo kandi aba n'umutambyi, atamba rimwe risa, une fois pour toutes. Aritambaga igitambo kandi aba umutambyi kugira ngo atambirirwe ibyaha byacu. Yesu nahabwe icyubahiro. Tumukomere amashyi umwami w'abami. Haleluya. Aritanga aba n'umutambyi, aba igitambo. Icyo ni ikintu gikomeye twakorewe. Ahangaha twasomye ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo twari abo gupfa tuzize ibyaha n'ibicumuro twakoze, twari abo kugirirwa nabi nk'abandi.
ariko kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo, aduha ubugingo, atwemera ubugingo bw'iteka ryose. Yesu nahabwa icyubahiro. Haleluya. Naratangaye, hari imiryango imwe ibitambo abantu bavukana ari benshi, kugira ngo abantu bavukana ari benshi gutya, kugira ngo bazabone ibitambo, n'umuntu ufite umwana umwe ntiyari kubasha kumutambirira ibitambo. Umwana umwe gusa wenyine ntiyari kubasha kumutambirira. Ariko utekereza umuntu noneho wabyaye abana benshi, ibyaha byiwe n'umugore n'iby'abana, kadata na mama batubyaye turi 12. Nubwo twogira inka, kurabona ubona inka zitamba ibyaha by'abana 12. Shimwa Yesu umucunguzi, shimwa Mana ya mutanzi, shimwa nawe Mwuka wera wamutumenyesheje. Shimwa Yesu umucunguzi, shimwa Mana ya mutanzi, shimwa nawe Mwuka wera wamutumenyesheje. Turavuga ishimwe ryawe, turavuga imbaraga, turavuga imirimo iyo twakubona. Turavuga ishimwe ryawe, turavuga imbaraga, turavuga imirimo iyo twakubonanye. Twimara icyubahiro. Haleluya. Turavuga imirimo y'Imana yaduhaye agakiza, twarabo kurimbuka, twarabo gupfa, nta kindi tuzigera tubona kiri hejuru y'agakiza. Icya kabiri ni imirimo y'iminsi yose mu buzima bwacu. Munyemerere tuvuge cyane ngo amen. Abamaze kumwizera, imirimo y'iminsi yose idukorera. Burya bazavuga gute mu Kinyarwanda ngo ntawuzu ubari ijoro ngo wagize gute ko ariraye, kandi utazi ngo ijuru hajya bavuga gute ijuru ko riri kure, utaranigwa agaramye agira ngo ijuru riri hafi. Hari ibyo nshimira Imana yankoreye mu buzima bwanjye. Munyamere du'Imana icyubahiro. Haleluya. Tuvuge cyane ngo amen. Haleluya. Haleluya. Atubwiye ngo tuvuge kugushima, ndavuga imbaraga z'amashimwe. Ngiye kuvuga ubuhamya bw'iby'Imana yankoreye mu rwego rwo gushima iby'Imana idukorera mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ingingo ya mbere ni agakiza. Ingingo ya kabiri ni ibyo idukorera ubuzima bwacu bwa buri munsi. Yahinduye ubuzima bwanjye, sinzi nimba nawe yarahinduye ubuzima bwawe. Igihe twataramiye Imana ku musozi, kujyaga cyagiye abantu benshi ntibari babizi, nari umuzamu w'urusengero. Urabizi, hari abantu bamwe batari babizi. Nimunyumvire iby'Imana yankoreye. Nabaye umuzamu w'urusengero imyaka 3 n'amezi 7. Mbo muzamu niga mu mwaka wa 4 secondaire, wa 5 n'uwa 6. Bampembaga 15,000 by'amanyarwanda. Kugihembwe nishuri 58,000. Amezi 3 umushahara ntabwo wari unyishuriye igihembwe. Nahembwa ngatinya kuyakoraho ngo imibare idapfa, ariko nanone bikanga igapfa. Hashimwe mukuru wanje witwa Muhirwa Alex, yankubitiragamo buri munsi. Tuvuge cyane ngo amen. Haleluya. Imana yamukoresha imirimo ikomeye cyane. Mbo muzamu kiga kumanywa kajya kurara ku kazi mu ijoro. Nagira umugisha Apotre Jacques baza gutarama bavuye Nyanza, kabonaga abantu baraye ku rusengero nga profita iryo joro rigaca vuba kuko nanje mbonye abantu bakanarami, maze ndakubitika gahora nsenga Imana
mu ishuri ngasinzira kenshi ku manywa kubera ko mba naraye ijoro, ariko nkamenya neza ko hari ibyiringiro bizima kubategereza Uwiteka. Abanyumva bazamura Imana icyubahiro. Haleluya. Bibiliya ngo abategereza Uwiteka baziruka be gucogora, bazagenda be kunanirwa, bazamera amababa, bazagurukisha amababa nk'ibisiga. Abanyumva bazamura icyubahiro we. Haleluya. Maze kagira ijambo rimwe muri iki rivuga ngo bizahinduka kubera Imana. Mbwira uwo mwicaranye ngo kubera Imana. Iryo ni ijambo dukunda mu Rwanda, kubera Imana. Nta kindi kiza kibihindura, ni Imana izibihindura. Ni Imana izibihindura. Tuvuge cyane ngo amen. Haleluya. Ndiga ndangiza secondaire. Ndangije secondaire ngira ikibazo. Ese biragenda gute? Kuri iyi ngingo ko ndavuga ineza y'Imana mu buzima bwacu k'impamvu ituma tuyishima. Dufite impamvu zo gushima Imana, dufite impamvu zo kuzamura icyubahiro cy'Imana, dufite impamvu zifatika zo kuvuga ko Imana igira neza. Turi abagabo bo guhamya ko Imana yacu ari Imana igira neza. Mbona kakazi ndi bizakunda, shaka kandi ndakabura, kabona muri keke security. Komeza ubuzamu, komeza ubuzamu muri keke security. Hari abantu benshi bataja bumva imbaraga zo kuvuga aho Imana yabakuye, ariko mbivugana umunezero no gushira amanga. Banjana kwa diregiteri w'Akagera Motor mu Kiyovu haruguru ya Lycée de Kigali, kubazi Kigali. Maze ndakora, maze shefu akankunda cyane kuko sina iyo namanukaga gukingurira imodoka ya shefu nyine, hari amasikariye uva ku kazu k'umuzamu, sinayamanukaga, narasimbukaga kagwa hariya hasi, akankundira icyo ngicyo. Nimwumva icyambaye umunsi umwe kandi nshimira Imana. Umunsi umwe ndasonza cyane, mu rugo hari ibyo kurya kwa grand frère aho nabaga, nari ntarashaka icyo, ariko ngakora ku manywa nkajya kwiga muri Yelika nijoro, kabura umwanya gutaha mu rugo, ariko aho kwizamu nta mafaranga. Umunsi umwe nari mfite igiceri cy'ijana mu mufuka, mbwira umuntu ngo umwana ngo naje kunzanira icyayi, bakinzanira muri aka gacupa k'amazi, barakizana. Hakaba undi mwana wazunguzaga amandazi, ndamubwira ngo nankopa amandazi, ankopa amandazi abiri. Angahe? N'udushashi tw'ubunyobwa utu. Ndavuga ngo ndariye, nari nshonje cyane, nari meze nabi cyane. Maze ndagenda ndicara, mfata cya cyayi, ndasenga, shimira Imana ko nkibonye. Maze gushima Imana ko mbonye iki cyayi, nimungurikira hano abo basore n'abacu ntacyo, nimungurikire. Shima Imana ko mbonye cya cyayi. Ndagipfundura, ndasenga Imana. Maze gusenga Imana, fata ryari ndazi ntangira kurya. Mu kanya gato boss avuze ihoni ry'imodoka, pipi, naho ndasimbuka. Sinamenya amakuru, kaba nari nambaye igipataro kinini cya keke security. Simbutse kwa kundi, simbutse mva ya maesikariye ngiye gukingura, sinkamenya amakuru ko ya pataro yakomye ku cyayi, icyayi cyanje kirameneka. Kugeza uyu munsi wano sinzibagirwa icyo cyayi, nzarinda ndenzwa agataka ntaribagirwa icyo cyayi. Nimukurikira kijana, ndakinguye. Amaze gukingura nsubiye inyuma, nja gukinga ko ndavuga ineza y'Imana. Munyamere tu Imana icyubahiro. Haleluya. Subiyeyo maze gukinga, subiyeyo ndavuga ati none ngiye kunywa icyayi neza, nta kingoma mu nkokora, nta kinderanje. Kurya nzamutse amaesikariye, pura n'umuvu w'icyayi. Ayiwe kuva nabaho. Akwema murumva ndarababa, mwambwiye ngo pole, ariko
ko narababaye apotre. Nubu sindibagira. Subira mu kazu kanje ndapfukama ndasenga ndavuga ngo ma ndagushimiye ko iyi situation itazanyica, uzampindurira amateka kandi ibingibi bizahinduka ubuhamya. Duhe Imana icyubahiro. Haleluya. Ejo bundi munyemerere nsimbukeho gatoya. Ejo bundi nari ngiye banza muri Zimbabwe, nicaye ku kibuga hari i Kanombe dutegereje kujya mu ndege, mbona umusore w'umunyarwanda n'inkumi bakora muri Rwandair baraza barambwira ngo barahamagara mu bantu benshi ngo Pasteur Fidele ninde nini jewe turagushaka hano. Ndikanga kugira ngo baze nko mu bantu 200 wari jewe bashaka. Ndavuga niki kibaye, ndagenda ngeze hariya barambwira ngo twaguhinduriye umwanya mu ndege. Aho mubikoreye iki? Numvaga umwanya nafashe ari mwiza. Mubikoreye iki? Burya abantu hari gihe twihutira kurakara tutazi cyaba. Ndabungana se mubikoreye iki? Barambwira ngo wigira ikibazo, ngo twitegereje ingendo zawe, ngo dusangura umukiriya mwiza wa Rwandair, ngo none twakuvanye mu myanya isanzwe, ngo twakujanye mu myanya y'abanyacyubahiro. Duhimana icyubahiro. Utekere ako kanya bambwiye gutyo, numva amarira agiye gutibuka. Nibuka cyaca ashimwe zina ya Yesu watsinze Satani. Ashimwe zina ya Yesu watsinze Satani. Hari umuntu utakumva uburemere bw'ibingibi mvuga kubera ko atabizi. Ndaje da tuvuga cyane ngo amen. Tumaze kwicaramo banyiteje muri ya myanya y'abanyacyubahiro ihenze kandi ntawishuriye uwo mwanya. Umukobwa araje aza kunseriva, azana icyayi. Yabanje kuzana agasuma rankarabya, azana akaji. Mukanya gato yarambwira ngo wiki timicyayi, arakizanye ndakinyweye. Aje gutwara agatase ndangije, nibuka ko icyayi cyanje kigeze kumeneka ndi umuzamu. Ndamubwira ngo ma nyongera icyayi, kandi nukuri sinari ngikeneye, nuko nibutse gusa ko icyayi cyanje cyamenetse. Musaba ko nyongera icyayi kugira ngo nereke Satani ko kitakimeneka, takikinywera hasi gusa, sigaye kinywera no mu kirere. Abanyumva bavuga cyane ngo amen. Komera Imana amashyi menshi cyane. Yemwe ibi bintu si ugushaka kuvuga indege ni ikintu gisanzwe, ariko icyo mbaye mvuga ni neza ikura umuzamu hariya hasi bakagenda bamuseriva mu cyubahiro. Tuvuge cyane ngo amen. Bukeye ndasenga nsubiye ari uriya mugabo avuze, maze senze Imana irambwira ngo nzakugirira neza. Uzangirira neza gute Mana? Irambwira ngo genda usenga amasengesho y'iminsi 7. Sanga ntari gusenga amasengesho y'iminsi 7 ku manywa na nijoro ntarya, ngo nyasengere ku kazi ndi umukozi wa Keke Security. Fata umwanya nandika ibaruwa sezera akazi ka Keke Security. Ndagenda nja mu rusengero ku musozi muri cya cumba, maramwe iminsi 7. Kamwe ibirahure 2 by'amazi mu gitondo, kuko aho kuri kwizamu nari narakuye igifu.
nari narapfuye. Estoma, ndwara estoma ikabije, narumye. Kazanywa amazi mu gitondo ibirahure 2, saa sita nkanywa ibirahure 2, ku mugoroba nkanywa ibirahure 2. Maze ndasenga ku munsi wa gatanu ndi muri icyo cyumba, Imana irambwira ngo nguhaye kandi kazi, ngo ariko ngo nakigiye gitoya. Icyumweru kirarangira, dusubiraho muri repetition kuwa kabiri saa 11 nakira telefone impamagaye iva mu rukiko mpuzamahanga ruriya rwa Arusha rushinzwe ibya jenoside. Mbona y'akazi. Icyo gihe nagiraga permis de conduire yo muri Congo. Mbona akazi ko gutwara imodoka gakubye umushahara wanje nahembwaga muri keke 28,500. Mbona akazi gakubye wa mushahara inshuro 4. Shima Imana. Haleluya. Ariko mbere yuko mava hakaba hari umuvuga butumwa witwa Paul wari uvuye muri Congo. Nimunyumva hanga. Hariho ibintu bimwe mu mahame nza gusorezaho, ndavuga ihame ryo gukora. Gukora bihesha umugisha kuruta kudakora. Nibuka ijambo ry'Imana muri aya masengesho nasomye rivuga imbaraga zo gutanga. Maze gusoma ijambo ry'Imana rivuga ngo gutanga bihesha umugisha. Kaba nari ntegereje umushahara wanje, fata wa mupastori Paul, ndamubwira ngo ngomba kujyana nawe kuri banki kaguha amafaranga yanje yose, umushahara wose. Nageza nzinzukira kwa pastori aho arara, ngatera ipasi, ngasanga abana bo kwa pastori baracyaryamye, afite abakozi, afite abana b'abasore nkanje, ariko ngazindukayo gukorera abakozi b'Imana. Ngafata ipasi ngamuterera, ngafata inkweto ngazihanagura. Uko mbanagura inkweto ngavuga ngo Mana, nanje uzahanagura ubuzima bwanjye, ubukureho ibitameze neza, uhanagura ubuzima bwanjye. Uko ntera ipasi ngorora imyenda y'abakozi b'Imana, ngavuga ngo Mana, uko ngorora imyenda nanje ugorore ubuzima bwanjye. Tuvuge cyane ngo amen. Maze turagenda dufata amafaranga yose kuri gishe. Umushahara uko wakabaye sinawukozeho, 28,500 byo muri keke, aricyo cyumweru nasezeyemo. Ndayafata yose, sinigeze nyakoraho. Yaranyegereye kuri gishe, ndamubwira ngo akira amafaranga. Ndasinya kuri bordero, arayafata yose arayatwara. Ariko numva amagufwa arajegeye kandi ari 28,000. Ariko ndavuga ngo ntanza aya mafaranga mu rwego rwo guhindura ubuzima bwaje, ntanza aya mafaranga mu rwego rwo kumvira ijambo ry'Imana, ntanza aya mafaranga mu rwego rwo kugira ngo ibyanje bihinduke. Tuvuge cyane ngo amen. Nasanze hari igihe tugundira bikeya bikanga bikaba bikeya. Murabona abashitsi baje hano, ntabwo ndi umushumba muri iri torero, ariko nimureke mbabwire, kubona abashitsi hano ndabizi murabikora. Kubona abashitsi nk'abo ni ubutaka bwiza bwo kubibamo kugira ngo usarure umusaruro ufatika. Nyuma nibwo nabonye ako kazi, ngakora igihe gitoya kavamo, barampamagara muri Izari, kora amezi 4 gusa. Imana irambwira ku itariki 20 z'ukwezi kwa 4 ngo ningende mve mu Rwanda, ngo nje kwiga Icyongereza, ngo kuko icyo Cyongereza kizambera umugisha. Yesu ashimwe cyane. Mva mu Rwanda hari ku itariki 17 z'ukwa 8 2008, nja muri Uganda nja kwiga Icyongereza. Imana imumugisha, urwo rurimi ndarwumva n'uyu munsi nirwo nkoresha. Ndangije kwiga Icyongereza, bampamagara i Nairobi abanyanigeriya, barambwira ngo twaragukunze uburyo wadufashije mu Rwanda, none ngwino uze muri Kenya, twakuboneye buruse. Nja muri Kenya kwiga kuri buruse y'abanyanigeriya, marayo imyaka 3. Ngarutse nibwo nakoze ubukwe. Nyuma y'ubukwe baransengera abapastori, nyobora imyaka 6 ku cyicaro cy'itorero. Nyuma yo kuyobora imyaka 6, naho niho abazungu bansanze, abo turimo gukorana muri iyi minsi. Yesu ashimwe cyane. Imana irambwira ngo demisiona. Gushumba wicaye hano ntabwo ari akazi kawe. Iminsi ushumbye
nk'umushumba w'itorero iraguhagije. Va muri ndasezera, nandika ibaruwa isezera, maze kumva Imana ivuganye nanjye. Abazungu muri Amerika bumvishe ko nasezeye, barambwira ngo turagushaka. Banyohereza itike y'indege njya muri Liberia, abariho duhurira. Bambwira amagambo 3, barambwira ngo imyaka tumaze dukora, tumaze kumva ko wasezeye, twakoze inama twemeza ko ugomba kuba umuyobozi wa organization yacu y'abamisiyoneri. Kuva uyu munsi wa none tukugize umumisiyoneri, kandi tugushinze kuyobora organization yacu ku rwego rw'umugabane wa Afurika. Icya kabiri, dushingiye ku gihe twakwigishije, twakugize umwarimu mu mashuri yacu ya teolojiya aho tuyafite hose muri Afurika. Icya gatatu, bampa impano yo kunshimira. Icyo gihe umugore yari yarabonye akazi, arimo kumbwira ngo arashaka ko ngo arabona njya kubwiriza ngo bikangora, gutega moto, ibiki, kunyagirwa, ngo none ngo natekereje gufata amafaranga muri banke credit ngo nkugurire imodoka. Ndamubwira ni urakoze, watekereje neza, ariko iyo modoka y'ideni sinzi ko nzayishobora. Ndamuhakanira, ndamubwira ngo ideni tudafite amafaranga ahagije yo kwishyura banke simbyumva. Tegereza Imana yambwiye ko izatugirira neza. Nyuma y'amezi 6 ambwiye gutyo, mubwiye gutyo, mushubije, abazungu barambwira ngo twaguteguriye impano yo kugushimira. Impano twaguteguriye ni imodoka. Mureke garuke munyambere tuvuge cyane ngo amen. Apotre Jacques yatubwirije, nanje navuze ngo ndababwira ubuhamya k'ineza y'Imana, aho Imana ikura. Tuvuge cyane ngo amen. Ubu sinababwiye ikibazo nagize gikomeye cyo kubengwa n'abakobwa 24. Nabenzwe n'abakobwa 24. Ndakomereka, ndapfa, ndashira. Ubu mundeba umutima wanje ni inkovu gusa. Uko biri kose abandi bahungu bose bashakaga icyo gihe ntabwo bandushaga ubwiza. Nanjye ndafaranga nari mfite, ariko bene izi z'abasore nari nzifite. Ariko mureke babwire, wowe ushobora kuba utabyumva, ariko muri iri teraniro wasanga hari umuntu warayabenzwe benshi, benshi. Ariko kubengwa kwawe harimo ineza y'Imana. Ibyo bibazo byawe byihishemo ineza y'Imana. Uko kubabara kwawe kwihishemo ineza y'Imana. Uko guhangayika kwawe, ubwo bushomeri bwawe, haleluya, Imana icyubahiro yemwe, haleluya. Uko guhangayika hihishemo ineza y'Imana. Yes. Ndavuga iyo neza, ndavuga iyo neza, ndavuga iyo neza, kiriho, ndavuga iyo neza, ndavuga iyo neza, ndavuga iyo neza, kiriho, ndavuga iyo neza, ndavuga iyo neza, ndavuga iyo neza, ndavuga iyo neza, kiriho. Imana icyubahiro, haleluya, Bwana asifiwe. Muri abo bakobwa umuntu bari mu byiciro 4, abo bakobwa 24. Bari mu byiciro 4. Icyiciro cya mbere nicyo kigizwe n'abakobwa benshi. Twagiye twemeranya, tumaze kwemeranya, nimba barandebye bamaze kumbona, bakabona hari ikitameze neza, bakandeka bitaramenyekana. Icyiciro cya kabiri ni abakobwa byari bimaze kumenyekana ko mfite fiance,
bakagenda. Icyiciro cya gatatu ni abakobwa bageze iwacu ngo ngiye kwerekana abafiyansi, kandi nyine bakabatekera bakarya, bamara bakambenga bamaze no kurya ibyo kurya. Bazobyishura se nzobakura he? Yemwe hari abantu bari kunyumva hano, duhe Imana icyubahiro bari kunyumva, tuzamurire Imana icyubahiro. Haleluya! Hari abahungu bari hano kubera ko ibo batararambagiza ko baragira ngo ko ndahoha, ariko umuntu uri hano ufite igikomere baraye banze, karumva izo mbaye mvuga, karumva izo mbaye mvuga. Nababwiye ngo ndatarama uburyo butandukanye na Apotre Jacques, murabona budatandukanye? Oya ndabizi, mbababwiye icyiciro cya gatatu nicyo ngezeho, cya kane. Icya gatatu ni cy'abandi bariye mu rugo. Icya kane kigizwe n'abakobwa bakeya bafashe irembo, turagendana bafata irembo bigapfa, bafashe irembo. Muri abo bane harimo umukobwa umwe, iwe bafashe irembo, inyana iragenda ari incuke, ije iwabo, irakura, irima, irabyara, barayikama, banywa amata, iracutsa, anyanga baraye bayitekesheje. Uwo mukobwa yangoyeho ibintu bigeze kuri 2 cyangwa 3. Yabaga muri Canada. Ikintu cya mbere cyangoye ni ukumutereta mu Gifaransa. Nimba ari ikintu kigoye ku isi ni ugutereta mu rurimi rutari urwanyu. Kandi mu bahungu bageragezaga Igifaransa narindi mu bahungu bagerageza, ariko icyo gutereta kigira uburyo bwayo. Cyarangoye ngashakisha umutoma nkawura, ngashaka ijambo, ngashaka pi yemwe. Hari abantu babanyumva, hari abantu babanyumva hariya ko ndabona aribo bahabanyumva. Nibazamura Imana icyubahiro, duhe Imana icyubahiro. Haleluya! Dukurikira, ngiye gusoza. Iyo amasaha ageze ahangaha utaramisha muri bene ubu buryo. Maze ikibazo cya kabiri cyambayeho kuri uyu mukobwa. MTN mu Rwanda yari itarashiraho ibintu bya promotion byo guhamagara hanze. Ubu ngubu mwebwe mujye mushima Imana. Icyo gihe habaga abonema y'ibihumbi 2,500, apana yo guhamagara, yo kugira ngo uhamagarwe, atari amayinite ku kwezi. Nabona 5 kabishiramo nta promotion kugira ngo ayo mafaranga azahamagara. Na kanya gatoya gusa wagira ngo bonjour, comment ça va chérie, ça va bien merci. Akoka MTN burya igira ikinyabufura, ihita amayinite yashize iraguteguza ikagira ngo tanta ibiguteguje burya ibikubwiye ngo sezera. Ya mayinite agashira nta kintu ndavuga pi. Icyo nicyo cyari ikibazo cya kabiri. Umunsi umwe nyuma y'imyaka 3 n'amezi 8 namaze no gufata sale ya reception, abantu bose bumva ngo umuvuga butumwa shinga agiye gukora ubukwe. Ari kuwa 6 mu kwezi kwa 5
k'umwaka wa 2010 saa moya n'iminota 15 sinzobyibagirwa ni nka cyaca mbona telefone y'uwo mukobwa irambwira ngo désolé ngo gahunda twari dufitanye irarangiye. Ukwirangiye gute? Njewe wafashe sare ya reception ukwirangijwe niki? Yamambwira ngo wiyangane nuko bigenze. Nama numva amagufwa aregeranye, amagufwa yamayegerana gutya nyumva. Kana mimokozi wangu siku zote za maisha yangu. Kana mimokozi wangu siku zote za maisha yangu. Bimari chuwairo, hallelujah! Imana igumisha. Uretse gato. Uzoja kuri gomejo. Sanga. Sizeri zuzu. Kubera iyo mpamvu dutahane tuje kuri hotel aho ndi. Ndaguha amashati ya Made in Rwanda 4. Hari amashati nagendanye meza yakorewe mu Rwanda. Ndaguhane. Nazanye 5 ndasigara nimwe. Ndaguha. Nimara nugera kuri Goma. Kubera ko tutangana. Nzoguha ifaranga zo kuyagabanya. Umukobwa aransezera. Yego. Ndirimbo. Kana mimokozi wangu siku zote za maisha yangu. 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 Tuvuge ngo amen. Amen. Nasanze ibyo umuntu anyuramo byose ishuri. Hari ibintu bitatu bikomeza umukristo. Munyamerera tuvuge ngo amen. Amen. Hari ibintu bitatu bikomeza umukristo. Hari ibintu bitatu bitegura umugeni wa Kristo. Icyambere ni ibyanditswe byera. Icya kabiri no gusenga. Icya gatatu ni bigaragazo. Ibyo bintu bitatu gusa bitegura umukristo akamukristo w'agaciro. Kugwiza ijambo ry'Imana muri wowe, kubaho ubuzima busenga no kunyura mu bigaragazo. Umukobwa aramakanira birarangira mburaho nkwirwa. Nja gusura umugabo w'inshuti yanjye wari umugeni nawe w'umugeni. Mungu wabasita w'inshuti yanjye cyane ngo ni cyubahiro. Nja kwihisha wiwe. Ngira isoni zo gusohoka mu bantu. Ndamubwira ngo ndaje iwawe ndyame mare nk'icyumweru numva icyo Imana ivuga. Ngezi wiwe arambwira ngo ngwino uruhuke ariko uyu mushinga turawukomeza. Ibyo uzanye nibiki kandi cyubaye ngo turabikomeza. Arambwira ngo ndakurangira umugeni. Ndamubwira ngo ibyo abageni bireke. Arambwira ngo ndakurangira umugeni kandi uramwemera. Nta kibazo nje nza mbemera nibo baza bampakanira. Ariko gari cyo ntababwiye. Nanje nabenze 3. Bambenze ari 24 nanje nabenze 3. None kurabona nije wari kugaherwamo. Bose ni 27. Abantu naterese ni 27
umugore mfite n'uwa 28. Nimunkurikira ko muranyumva. Mu bantu benshi bangana gutya nzi ko ubu butumwa butabareba mwese, ariko uwo bureba yabwakiriye. Tuvuge cyane ngo amen. Kandi kubivuga ni imbaraga zanjye, sinibagirwa iby'Imana yankoreye. Ndubaka, andangira umukobwa, turahuza, ndashaka. Maze gushaka nibwo namenye ko Imana ikwiye guhabwa icyubahiro, kuko abo bose bambenze, kuko yampaye umugore unkwiye. Nicyo gusa. Aya magambo yose navuga iki? Burya Imana riravuga ngo ibigeragezo bikomeza umugenzi mu rugendo. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ineza y'Imana idusanga aho turi hose. Yaduhaye agakiza ku buntu. Icya kabiri ni ineza yayo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Uburyo ubuntu bwayo bubana natwe. Muri iki gitaramo ndongeraho amagambo abiri y'amahame atuma Imana izana impinduka mu buzima bw'umuntu. Ihame rya mbere ni ukumenya. Tuvuge ngo amen. Amen. Kumenya. Umuririmbyi yaravuze ngo kubimenya nibwo buzima. Ngo mfite amahoro adashira. Bibiliya iravuga muri Hosea 4:6 ngo abantu banjye barimbutse bazira kubura ubwenge. Kubimenya, gusobanukirwa n'icyo Imana yakoze ukagira agaciro. Icya kabiri ni ukwizera uwo wamenye. Malgré la situation, uko byaba bimeze kose, kwizera kuzana impinduka. Icya gatatu ni ugushyira mu bikorwa ijambo ry'Imana. Twasenze kenshi, twaririmbye kenshi, twavuze kenshi. Mureke mabwire, kudashyira ijambo ry'Imana mu bikorwa, kudashyira ubushake bw'Imana mu bikorwa, nicyo kintu cya mbere cishe abakristo. Turabizi tukabura kubyizera, twabyizera tukabura kubishyira mu bikorwa. Umuntu uva hano avana ubutumwa buvuga ngo gushyira mu bikorwa ijambo ry'Imana nibyo bizana impinduka mu buzima bwacu. Amen. Dushobora gusimbuka, Amen. dushobora kubyina, ndabikunda nanjye, ntacyo bitwaye, ni byiza, biri no muri Bibiliya. Ariko igihe cyose uzirengagiza ijambo ry'Imana, uzagera aho ugira urubibi unanirwe. Dawudi yaravuze ngo nabike ijambo ryawe hehe? Mu mutima wanjye, ngo kugira ngo ndazagira gute? Ntazagucumura. Yohana 8:32 ngo muzamenye ukuri, kandi ukuri niko kuzagira gute? Kuzaba batu. Kumenya ukuri ni ukumenya Yesu, ukamwizera, ugashira mu bikorwa ibyo akubwira. Utana ijambo rivuga ngo gushira mu bikorwa ijambo ry'Imana nibyo byonyine bizana impinduka. Imana iduhana umugisha. Amen. Yes.